Hatay hapta ay tlaula kaurishin anamti salam. Yama Jose Thomas kaong Kerala re kirtan pastor khaiti thermomelet kayer ay tlaw katam nemin Uttar Pradesh Police na churkhairag. Uttar Pradesh ay Balya district rang a na thermomelet nung tumiyaw ti kayo tamin on kaha nemin ati kate kana. Mayang inlam Bajrang Dal yaw na yay sangmin Amaran Raroy Police na Kanpur li ay Ghatampur yon rang Pastor Albin Neto kay Tiroy Churkakay. Uttar Pradesh rang Pastor yaw na thermo taw kaumalet ay klaulam katam nemin Pastor yaw kachung na Churkay rag. Nemin Alliance Defending Freedom India ay Yama Dinanath Jeswar na kayay. Odisha ay Kyonjar district rang kalay Nyali Jharan yon rang Kirtan Bomwai kay ay Thumi Khayum Napa Anu le acha na puiti Kirtan Kachanghu ayay maro ay Thumiyaw na hadrak. Jitendra Soren kaong napasa acher kanana lay kanay ray tayon ay pastor na yay chapamin kana sandam kor tamin a church kayaw kor. Ayay maro ti chan katung don tlang yaw na a kirtan kachanghu anu acha ti hatkor. Chhattisgarh ay Kankar district rang kalay amodi yon ay Sambay Mandavi kaong kum chik khayum min phali kirtan na pui khay ay akahi rong sa ayayon ay tumiyaw na pumyerma. Kirtan lam na kahi loy khala ayay ram le tharayaw ti taw kabor nemin yon ay tumiyaw na pumyer maghu akahi rong sa hospital rang khaw kather hoy. Hi khor na pui ay asan na taram ay karoyaw na makadrag. United Christian Forum ay tlawlahin katung na 2025 kumwaira kirtan yaw ay kahirong pumyer mag ay tlawla chip kanimin kayum tlungra. India ay kartel rang kalay state koyare Delhi rang kauyu na pui na payaw ti mayang yaw na tlaw kakha na kayay ta sa India tot taw ay tarolam ti yol kayar nemin kirtan rol yaw na yayrak. Arunachal ay napui kay na achimrang AC sangnung mystery omin tlaw katamkal kayol bayong danat tlaw tangkor. Northeast na pui yaw ta kaw kadog ngemin mayang sangram kanina tlaw karad yaw yay kaw plu hu FIR tamkor. United Christian Forum ay alil Yama Michael na kayay. Hataw tlaw thog yaw na maro kasiyaw ti kachi chana pal kayer real PP yer mag. February tarik chip kanimin tachat ni Israel le Amerika na Iran rang missile lakshang min Iran ay tangkadoy akang Ayatollah Ali Khamenei le akang koyati hadrag. Open doors kaong kirtan inlam na Iran rang kadaw kumtang kay martling kapipa nung alim tamin umpasang Jishu ay tlangay tlawla mayer chanung yay chanayra. Kum chip pangakaw malay na 1979 ay na turiri Iran rang Islamic Revolution raw yawmin Islam thermo ay kahoy kulol pui Iran chayaw ti charet sorpum kanay. Khamenei akahi na Iran ay kirtan chayaw sa ayay ram rang kay honhal chanung tamin hon pui kaw malum na Krista ti kamagnung lam sadrag nemin open doors na yayrak. Amerika ay President Donald Trump na kayay. Tlaipang rang del ray tlangay mag kasi na pa Khamenei hira. Hatana Iran chayawong tamin tlaipang ramriung
akachim tlo sat parag. Iran cha yauna ayai ramsa ayai lem sor phum nung ay alim thangai mangra. 2025 kumwaira kirtan yauti kapit katan jail rang kaumer kol tamin Iran ray trukhoi khor thmi sing raya khni min chip chip phangamin phli thlungra nemin UKA Article 18 ka ong NGO Christian Solidarity Worldwide tamin Middle East Concern Organization yaw ay report rang kaumiye. America na tambi ka thog hu ka tam sa kachim. Tataw chay hatam malum nung alimmak, yay nung alim nemin. Family Research Council ay alil, Tony Perkins na kayay. Iran ay Islamic sarka na Israel titaw mit nung karil. Alim hata kuglu dormin yay nung alim nemin yayrag. Taw kamilyar min kana taw kadam. Magical healing tammin kirtan wal kayar. On pamin matliam kasang. Foreign ramray on lawmin kale lamna. Mayang yaw ti kirtan wal kayar nemin. Punjab le Haryana High Court rang napakay na makadrag. Jalandhar le Apalay District yawrang thangay tlawla nemin tseyer kacha. Dr. Hoyla Magna Magic Tamin Kanataw Kadam Tamin Kahing Sarik Rayangmin Kirtan Chang Nung Katam Nemin Kodrang Makadrag. Baptist World Alliance ay 2026 kaurupuy sa Canada ay Toronto yon puirang July tarik turug ay na chipkayri tam kanga nemin pangyarag. Kirtan lailik kaumie pa Yama Philip Yansina a napui kaipui bom tun kor nemin alem yai thodrag. A lailik kaumie tamin tlaw kaumien tam mga nemin roy yairag. Ngay kabang riyigray ra, kay katamsa kay thermopui kartle grunra, kay kalesa amay bangrang, kay nu amay bangrang, tamin bomway akaday nanroy lera nemin ana yay thodrag. Kay lailik kapaya ahon puitaw narag, tamin apalti ngay na taw borag nemin yamayan sina Christianity Today nan email yakalag. Rasin koranamti, kaumatang.